Yeah, bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠지게 한 건 너. Mau kenain goblok? Cekalan si goblok. Apun tuh udah besar kesalina dampal gusti Gatot Kaca. Aduh. Tahun gue ngomong. Apun tenggana. Apun tenggan si eta masuk rada purudus. Gun. Bagus lah. Mana ngomongan kayak goblok? Si Gusti ampun kudu jadi lancuk buat kayak gitu sia. Doraka si digere. Nek lu jadi lancuk doraka kan jadi hati. Jadi orang mati balik. Mun ditita teh hayang kuring ditah kudu jadi lancuk. Lancuk kudu jadi kuring. Aduh ika lancuk teh sia teh saruakeun Kakang Prabu tuh gitu ah. Aduh. Jadi kakak teh gitu. Ya gitu sarua da itu jalan cek siang belum sih dia. Ada. Apa terus bisun ka panjenengan Kakang Cepot. Diterima. Biasa masuk ayana tete. Kan ada papaing lah goblok, siapa orang ngomongin papaing goblok? Siapa kau ini? Mana semua orang gerem. Con siapa ya? Ini pada pengaca. Oh, Gatot Kaca. Oh, coba apa? Omong siapa udah jadi kolon? Juga ada semua orang gerem. Amoing. Kebayana dia. Agak, ha? Kebayana dia. Ngomong wes Oh. jadi Semar. Ambil Mas Semar. Ya tuh tadi tanya. Tutup. Itu pula tuh. Tutup lawang si kotaka. Wah, Semar. Pak. Dan cager